باللسان وبالبدن بجميع الوسائل إن شاء الله. برايت بسلمان يكش جروبا كرب عالم دبي عباد الرحمن أبي كرب عالم قيمة دايوان أوان كسيكو دروا خبر نادر بكردية راست أوساكن دروا ناكن شاهدايا ببخت بكردي أبجد بيجن شاهدة ببخت يعني افتراء تشتكي نديت ند بمديتية تشتكي ديت ند بما نديتية مالكي مال يكيد بيننا مال فيانا مال فلان كسية ربي عالم دبيوان عبد منك وأجوان حستكم خدي إيمانا خبردان راست بيجن لا يشهدون الزور معنوي أبا افتراء ناكن دروا ناكن حقية ناشرن جخرابيرا نابجن أفيا راسته جراستيرا جنابن أف دربه إيرو بروبلما ما أن مازن جي أفا قالوا جماعته إيرو إمام هنا شيخ هنا مهندس هنا دكتور هنا تلفزيون هنا روجناموان هنا قزتجي هنا وان حاصل قال لك إنسان هنا دين وإيمان خو فروتنا حقية خبر نادن حقية نابجن راستية نابجن دبي حكوماتش چه حسكر دولتش چه حسكر نظام زنگینش چه حسكر شركات چه بخوازن اما وکوان خبردن ابانا چار آلی تتماشد کی قوة قوتك هبه وكوي قوتي خبر ددن يعني رش دكن سبي دكن رش افتراء ببختي عقل ملت النابه دخن ان مسئله نزیک جمونه برای عقله و تما کن نخوشین درکت وکا کرونا و نخوشین وکوان چه قاسا زنگین و چه قاسا دکتر درکتن دین و ایمان خفروتن حقیق ملت را راست نگوتن او آن اجی مسئله سیاسی هنه مسئله اکونومی هنه مسئله جواتی هنه مسئله اخلاقی هنه حقیق نابجن لو راد به ام بجن دولت عاجز ببه زنگین عاجز ببن شرکت عاجز به شف من عاجز به پاترون بخیده و هر حاصل کلام بشكل كي حقية نابجن لخدي إيمان راست دبي أزي كلمة حق بجم دولة عاجز به كيفاوية بابا من عاجز به أوزانه جنا من قحرة أوزانه مشكار دابجن كيف وانزانه مهم رجع قيامات الحضور خده دا رورش نبم رجع قيامات برا خدا جمرا نبجه دروچي إنسان منافق إنسان درو تشاهده ببخته برا خده نبجه جمرا روز عباد در باست بین فقیری وان حبس وان زندان وان کشتن وان لیدان وان تب در باست به ای خدا در باست نابه او دولت جیران ما کو سروک وان هفته چوی راویا ملت 40 سالات حبسه داشت ملت درکت ای کو مربجی مر داوی آخرت مهمه هینکی مرن هینکی حبسه دامان 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال کشتن شوتاندن تب در باست بو اوی در باست نابه حضور خدایه امش خدا را بجن چه خدا را هم نکار بجن یا ربی فلان کسم تهدید کرد خدا بجن ما الکبم تجمع حرمتا من ادگرد پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام وها فرمان که گلو جماعته انسان کو جبون خاطر ملته جرش را بجن سپی را بجن رش یعنی حقیه نبجن رجع قیامت خدا جوان سوال که عبد من تجمع في حقیه هانه نگو دبی یا ربی اش فلان کس ترسیام یا ربی ولا فلان کس وهات کرد خدا بجن ما اتشبم قد جمنا ترسياي قد قيمتها من جمتة نبو تجبون خاطر ملت إيمان خفرت دين خفرت آخرت خفرت قالوا جماعتي وان إنسان صالح يك جوان جي أفا كلمة حق دبيجن دروا ناكن إيرو مع الأسف أن في مصيبة هاندك شين جبون خاطرة تجارته فايدة سياسي فايدة كدن سر ملت الناف قستنا أبيا راسته أبيا نراسته أبيا باش أبيا خرابه داوی هم تماشات کن خبردان وان نراسته اف مصیبتکی مصیبت دویمین تیساجی عینی وکاویا خودت بجا وان عبدك اجوان رازیمه دما کچن جمهنك جواتا ملت رونشتی جماعتا او جماعت خبردانك بقیمت بکه تشتکی نراست بجا تشتکی حرام بکه للجموان رونان در حال رادبند چن يعني انسان گره قیمت خو بزان به از خرابی ناکم ليجرال كلكا خراب رونانم أزدزيناكم الكلكا دزا رونانم عراق فناكم الكلكا عراق فخورا رونانم ظالم ننم الكلكا ظالما رونانم دچم إسلام وهاجمت خوازه خدي بيت تشتجمت خوازه دبيت قال إنسان خراب رانب رونانن اگر كو إيمانه تهبد قال بإيمان رانب رونانه تظالم نبي قال ظالما رونانه تدزيناكي قال دزا رانه اما إيرو مع الأسف دحب إنسان هفاله هفن يك دزيت كي يك دزيناك
به هفرات چن اویا چه دکان دزی کیت که و تنش خاجی کیش قهوه بدخون بلکی پره دزی حق چای وجود ده قید خو عاجز ناکه دبیم دزی نکریه مال دچه دزه تلفن بالگیسیار جلکی تینا دفروشه اویا دوی دزیه گونه دوستی ده منه دزیه احمق ننی خواهده چه عفدایته مادام مال دزیتی نه چما چیز بی انسان آنه دستینی یعنی او قصا اسلامش مراد بجه پاک بن محترم بن کریم بن عزیز بن شرف بن خو بی قیمت نکن اما معلسف ام گوی خوبت کنج خرابارا دقال وان رودنین کابرال که لکا مرونشتی عراقی بدخو امش قال که لکا و چای بدخو ایمانتا چوا بیا قبولت که ایمان چوا تحملت که لکا تا بی امری خدا تکرن عراق بدخو تی چای بدخوی قد عاجز نابی که ایمان قوت بنا تلک لکا یرونا نشتانای یا تبغو تا ونخو یا جی از دچم یا برادر ما خدای خبر دن جی پیغمبر خبر دن تشتی خرابت بشن ام جیبان اشخاص دکنن اویا نه ایمانه ایمانه تا گرت بیجی الجمن دبی خو گرت ونکی تا دبی خو فکر از برادر تننم حواله تننم دگل تا رونانم تحمل ناکم تلک لکا من زمان خو خدای درشکی اما ایمان ما کوها ضعیف بیه حواله ما هر خرابیت که قالوا جماعته پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام حدیثه که بحث تاریخه که کبند که دبی خدا امر ملائکتا کرد گوهرن فلان باجاری خراکن او باجار به امری هم کرن وقت آوان و جزا هاتیه ملائکت خدا چون کوی باجاری خراکن تماشت کن و یکی بالمج نوانده یکی واشخال مشت که ساکنن دبی بلکی مشاش فهم کریه رب عالمی گوی باجاری خراکن اویاد نوانده هرنج ربی خو سؤال کن بجن یا ربی مشاش فهم کر ام چه بکن فی انسان کل مشت که دشن به یا ربی تأمر ما كله او دوی باجار دا یکی بالميج هبو ام چه بکن رب العالمين دبي اولی رحی بستینن اولی جزا بدنوی یا ربی خیر حکمتی وچیه دبي لجموی به امری مدهات کرن قد خو عاجز سینت کر کیف هایبو انسان کل جموی به امری من ورا کرن عاجز نبه او انسان جمن به قیمته رحی بستینن اولی دست بکن رحی بستینن قالوا جماعته تبي انسان پاک را بگری ایمانت اگر پاک بت به انسان خراب بگری او نخوشینه اون عالی تداوره خدا شما را به چعب خو گوی خو زمان خو قلب خو بدن خو خرابی دور بخینن و ها رنگ تلویزیون و فیلم کدرتن اوج عین و کوانانه و تلویزیون فیلم کی خراب دی بگرن به اخلاقی دی بگرن عراقی دی بگرن جنکات عزیدی بگرن تماشا نکن هدی معرف جی به اخلاق تبه معرف به غیرت تبه ناموس معرف ضعیف تبه معرف تماشات کاش معرف را نورمال تی کاش تجيب که نورمال جنا تجيب که نورمال لا تلویزیون دادید جبری هوا بچار عالی خوش خرابه و خرابیه خدور بخینن و رب عالم يجي مشتبه كيفان تشتي خراب دور بخينا إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق. أما بعد، اتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلانية. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاث أشخاص، أي ثلاثة أنواع من الناس يحضرون الجمعة. رجل يحضرها يلغو فحظه منها. دي سوم دان لانگ حديث از خلو فرشته ما انگار دي پروفتن سي ثلاثه جروب من اسكر كومر ثلاثه جروب على ثلاثه جروب كومر تلموسكي اي فريداكس من فشتا جروب كومر bara for otulle de spiller de leker dricker de hører ikke på imamen spiller med telefon når de går ut alla sier til enkle skriv han kommer for otulle bara den hans bevis tull person andra grupper kommer for å be for å gjøre dua. Han sier profeten sier Allah Azza wa Jalla hvis ønsker skal gi til han, hvis ønsker gir ikke til han, men han også god ting, han gjør dua. Og andre grupp kommer for å høre litt av hva imamen sier, hvilken ord, hvilken nasiha, hvilken råd i dag har. Også han irriterer ikke folk, sitter bestemåte, spiser ikke løk, hvit løk, fredag og andre dager, ikke sigarer ute og kommer med sigares pust, Allah, det er sånn katastrof. Ikke sånn. Og når de sitter, beste måte, ikke åpne vei til meg, det er min plass, hvorfor de gjør sånn? Ikke sånn. Den personen, beste person. Og Allah
vi skal hans feil fra fredag til fredag pluss 10 dager, 3 dager til. Fordi en god ting, Allah gir 10 ganger mer til deg, inshallah. برایت عزیز حدیث که پیغمبر درجه بکرتایی دبه سه گروه انسان تا اینجامی گروه که تیج بونه اشخاص زمان خوالای در باز کرده کنند ود خون تلفن خود لیزن تجوان سوال که امام چه گوته ویژ نزانن اف گروه صفر هات صفر چو گروه کادن تدبه تنش خود عاقب کم ایرو روکا پیروز دعاء کم ليش خود بيش فهم نکر او شيء ادارت كيانه گروه سیا بعقل بزانبون تی کسی عاجز ناکه بهنا خوش چخاره و پیواز و سیر و بین خراب تنه پاکشت ملت عاجز ناکه جیه والا رودنه گهداری خطبت که امام گوت چه نصیحت ایرو چه نصیحت الهی ایرو جمراتی گوتن او داوی خطبه خلاص به شکل که جوان چه مالخو آوی انسان خود 10 روزه گناهی 10 روزه عفوت که جمعی حتی جمعه و 3 روز زیده لو را هر خیره که قانون خود ده بدهایه تخيره كيف كي خده دهادته جمعي كي دا خده 10 روز گناه تعفوت كي ان شاء الله رب العالمين ما بقرنش بي جروبا السيا كومنيتا باك بعقل باك بشكل كي جوان هاتنا مالا خدا جبان فايده كي بقرن هرن دستوالا هاتن دستجيد چن جيبا وان والا بو هاتن بريكا ختجي كرنو او چون ام ببن جوان انسانا نكو هاتن و والا چون کردید بجن سوار هات پایا چو یعنی اوی بخیر و بفایده وها نبن پایا ورن سوار هرن دست بالا ورن دستجی هرن بزانبون ورن بزانبون هرن نصيحته كي ببن جنا خو زاروك خراج بيجن رب العالمين خير وبركات جميع بكنسيبه ما ان شاء الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم بعدنا عن شهادة الزور اللهم لا تجعلنا من شهداء الزور ولا تجعلنا من الذين يمرون بالفساد ويجلسون معهم لا تجعلنا منهم اللهم اجعلنا من الذين يعلمون الحق ويقولونه وينطقون بالحق ويشرحونه للناس ويدعون إلى الحق يا أرحم الراحمين اجعل إيماننا يا رب العالمين إيمانا قويا نبتعد به عن المعاصي ونقترب بالإيمان إليك اللهم اغفر لإخواننا المظلومين الميتين اللهم أيد الإسلام والمسلمين وانصر بالحق أمتك وعبادك المظلومين يا أرحم الراحمين وافتح عليهم أبواب الخير اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه يا أرحم الراحمين ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فانتقم منه واجعل كيده في نحره يا عزيز يا جبار إنك على ما تشاء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم